بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أدريك في لا ورقة أقول من فهم واحدك كافواني الله سبحانه وتعالى بحضرتهم أقول من كنكم إدم جواه أدي جينا إلى بحضرتهم أقول من لأنه أي إله أقول من كبان دوبه وديكنوا ويكا එකලාග හදරතුන් ගිනගෙන දෙන්නේ ඉවරක ඒ ඉලාහ අවගමන පුත්තම වෙවේක ඒ ඉලාහගේ ලෝභය අවගමන බොඩ ලිවේක ඉන්සානුන්ගේ ගාතුන් අවගමන ගිනගෙනයන් කංකම කීවරක ඉන්සානා අවගමන දෙක රුලියන්නාන හිංගමනුජෙන් আদি ඉන්සානුන්ගේ ගාතුන් අවගමන කන්තත්ව කියාරුගා ඉන්සානායකී හගීගතුගා එවෙ සෙච්ච මිල්කුවගෙන් බා ෆරාතෙන්නු අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලාගේ දීලති දෙවුන්ත ඒ ඉලාහුගේ ඛසානායි හුරිහා ඉන්සානුන්නා හුරිහා ජින්නීන එබෑමෙන්ගේ හුරිහා බේනුන්තක ෆුද්දා දෙවිකම ගවීනමස් ඒ ඉලාහුගේ ඛසානායි කණ්ඩ තිනෝහෙ කොප්පාලා බනගීමා කඩොන් උනිවා මින්බර් මෙනුයි උනිනවා රස්කලන් එහෙම දුනියේක අවගොන්ෙන් ඒ ඉලාහුගේ ධර්මවන්තකමයි ඒ ඉලාහුගේ දීලතිවන්තක හිතගෙන සබදුස් අවගොන්ෙන් කොම්මේ කමගාවස් ඒ ඉලාහ දෙන්නෙවුන් ඒ අවගොන්ෙන් අල්ලාහ කුත්තන් කොද්දේ අල්ලාහ ගෑ කොද්දේනකම අවගොන්ෙන් රේග පාහ කුරින් කොම්මේ අල්ලාහ දන්නවන් අවගොන්ෙන් ජේනි මා බොඩකමෙක් වීම නුනේ කිතෙම්මේ කොඩකමෙන් අවගොන්ෙන් දිමාවියස් කිතෙම්මේ කොඩකම මෙදුවරවියස් අබදුස් ඉන්සානා බුලිෆාවා හමයකනි ෆරාතකි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා කම් ගවුන් එයි එකලාංග අරුතකුන් කිබෑන් එදිවඩි ගන්නවා ගොතකි හමයක අලගොන් මෙන් ෆාහ කුරින් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලාගේ දීලති වන්තකම ඉලාහු අරුතකුන් නම් ඉලාහු ඕගා වඩි ගන්නවා මෙම්බර් ඉලාහු අරුතකුන් කිබෑන් අලුකංකම් කබූල් කරවා එබෑ මිහුන් නම් හේ අමලුතක් එත ගුණයක ඉතුරු කොද්දවා අදි ස්වර්ගයේ අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ඒ ඉලාහු ගාලුන තයාර කරවා ෆාවා බයි නියමත වාකේ සල්ගොන් මෙන් කුරීරිය ෆිලාවලග ෆාහ කොෆා බබත් ඉස්සති රහොන් නාවතුන් අල්ලාහ්ගේ දීලති වන්තකම ඉලාහ කවතුන් දෙන්නමුග වාහකේ කී අල්ගොන් මෙන් දක්කා කොළුන්දාන වාහකෙන්නු මින් කොම්මෙ මවුදුවක් ගාවස් අල්ගොන් මෙන් මිදක්කනි වරක් කුඩ වාහක algon men muli darus tawge silsila mawdu'a ki Allah ge rahmat kamu ga algon men dies algon men kommare kus dakkan eta waha ka unnan hennames min kom mawdu'a ka ekus algon men ge visnun hela algon men amille ekankan qabul kon algon men eya ekkon algon men ge diriulum battan kuram fashafiya hagigatu ga smihan ihsas kurene kuriyai fahuge tafat Allah miha karyamun gawamun dakam ihsasene kure enaga diriulun ihsam ferigen badalum fashan enaga hayata badaltake annana enaga vishtuma fikur kuriya mi filawaltakun libe ibratan hasil kurumuge faha tafatu gendan ei hagigatu ga algon mechin adawumuge beenumuk hame kani adwahalumuge badaluga ei algon mege nafsat tatbiq ko tanfiz ko e filawaltakun libe faada algon men lolun deki algon men hitan ege lazzata ay aram libigen diun ei algon men gasto koranje ne maqsadak loba dizzatari ahon rahmatuge wahaka algon men dekkima algon men wara hingamaje adi Allah subhanahu wa ta'ala algon men qurba fa wa'du ilahu rahmatu mayus nomuge wa'du algon men wara hita finika geneste waadekkamu ga ifawan adi ekalaange zaat fula lazim korwa fawa kamen ei ilahu ge kofa odigatu muge kuriga
إله رحمتك الصفة واقع الله سبحانه وتعالى ألقون من رحمة لباهن إكلانge تفاعل كنكما بولين كوفا ودينوا إواهك كي سألقون من الله سبحانه وتعالى مدوغا ألقون منge معاملات ألقون منge وشنما فكر جنگولين بين ألقون من دسكورا أروغا ألقون من دكان جينوا الله के इक़ाब गवाह के अज़ाब गवाह के सलगुन में दक्कन जे इलाह के रहमत गवाह के सलगुन में दक्कन जे कि तो कुरान का अल्लाह सुब्हानहु व तआला आगमन कंकम बयान को देवा फा मनहज में स्वर्ग के गवाह का बयान करवा फिया या विधि के नरक के गवाह का बयान करवा नरक के गवाह का बयान करवा फिया या विधि के स्वर्ग के गवाह का बयान करवा इल्म और विदालवनी इंसानुन्ना एकशीगम वाकमे नोंगे वरब बोड़ा मीहा रुलिया सुरेफा कुल्लियकम मीहा ए रुलियन्न फरातका अदि कंततका मेदुगा वाहक देक्के मफोगा म कुल्लियकम मीहा रहमतुग वाहक देक्के इंसाना के सिफे नोंगे इंसाना कमे देके रुलिया सिया में रुली देमिगन दान को सेकंड निमिगन दंदे ए उन्नाने एता दुहा का देमेंगुस एकम अल्लाह सुब्हानहु व तआला इलाहु इन आयतुगा सवाब के वाह का रहमत के वाह का बयान करवा फामे आयतुगा नेक्कोलुगा अज़ाब के वाह का बयान करव अज़ाब के वाह के एक्कोलुगा बयान करवा फिया विधिगिन सवाब के वाह का रहमत के वाह का बयान करव ए इंसानुन्ना हुरिया गोतकुम सल्लल्लाहु सुब्हानहु व तआला तफावत वोडिगम वाति हुरिया कमेगस सूरतुर रअद के हवन आयतु अल्लाह ताला अंगवाफनी وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم إبامهم كرا أنياتك إبامهم أمل نفسك كرا أنياتك إبامهم كرا فافتك هوريها كمك فاف السوا كلك مغا كلك فانغ رب وديغمبه إن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم ميستكم كرا أنياتك إجمانك إمام نفسك كرا فافيا هوريها كمك فاف السوا مغفرتك بربك مغا كليغ فان رب وديغمبه وحي كروا فما آيات قدم وحي كروي وان ربك لشديد العقاب اما كشورون كليغ فان رب اي عقوبه غدفد وديغم وا اله مستكم غنياتك اوغاونت اله بيان كروا فيا विदिगम बयान करबनी ए इलाह के अजाब गदफद وديغم बे इलाही अजाब दो मुगा वर्ग देगम वा रसकलांगे मी मनज मी अलगोन में सीधा को गेंगस्ते मनजक अल्लाह के रहमत मीहा भरोसा वे इलाह के अजाब अलगमन अमान कर लिबि जिकम ही को फियाम इंसान दतुर को नगल मिसराब कनो हम में अल्लाह सुब्हानहु व तआला को खूबात अजाब के कंकं अलगोन में देने इलाह के रहमत अलगोन में मायूस वजिया देंबे अलगोन में दतुर कुरानी नगल मिसराब कनो इल्म और मिदालवनी अल्लाह के रहमत कुरा उम्मीदा इलाह के अजाब मीहा गन्न बिरा मी अलगोन में सीधा को दतुर कुरा मोमिन मीहा के देफिए दून्यकम गवाना में देफिया इब्बर अलगोन में जहागे सीधा को दतुर कुरा एमा रहमत के फिया एमा बारत जहाफा अजाब निकम देखिजा मनिका वसेने फरात एंबुरेन अमे में रहमत मायुस अजाब को गदक फिया वस एना एंबुरे मंदानी हें अता के हम सीधा को अलगोन में नम्मी देफराबस अडवहागें विस्नागें अलगोन में रहमतंग उम्मीद कुरमाय इलाह के अजाब खूफा या बिरवत कमा दतुर कुरा को विजयम अलगोन में दतुर कुरानी सीधा वगें वा मिसराब रंगल इल्मर विदाल फावे मीहा मिदन्ने मिसराब दतुर कुरम गोस मीहा बलिहालुगा जई मीहा यद्दिं शरई तकलीफ तंग अदा नुकुरेनकं यकीबुमु नुवत एनागे फुरान निकमेगिन गोस्दानक एना फिसारियो हम मरविदानक एनागे मरबलीगा ओन्नकमगे इहसास एना कुरविज्जिकमुगा वानमा दिन अल्लाह के रहमतंग एना कुरा उम्मीदु बा बडु कुराश ए अल्लाह सुब्हानहु व तआला अगमन अंगवाफनि तिमंग इलाह के अलाया बद्दल कुरानी तिमंग इलाह के अला तिमंग इलाह देतेरेगा देके मुंगा गोतेगे मच्चस ए मैसा मद्दिया मालगोन में उम्मीद कुरन जेहनी इलाह को रहमतुगे मगु अलगोन रहमत लब्बानक मकुरा उम्मीद को बा अलगोन बोड कुरन जेने
den algon mennaka nek ituraka shek amal qur'ane wagute ituraka tauba wane nota ituraka hegantat qur'ane wagute hame ayekuga suratul hujurat ge 49 50 mide ayatu Allah subhanahu wa ta'ala angwa fane nabbi ibadi timan ilahu alutakun kurire ga algon faaq kurben Allah subhanahu wa ta'ala ilaha emme logo digannawa sifa emme bodan ilaha emme gas sifange mukhatab kurban nabbi ibadi kalege faanu timan ilahu alatakun khabar de bas anni anal ghafurur rahim hama kashorun timan ilahu gina ginaim faafussawa ogawantaras kalam e khabar timan ilahu alatakun de bas e kalange gina ginaim faafussawa ogawantaras kalam kam khabar jeganga tu wahi kurawi wa anna azabi huwa al azabul alim hama kashorun timan ilahu ge azabu ei vendeni wegen wa azabu kam khabaru iskale gfano eba me hona devas emme furtman sawab me rahmatu gwaha ka faafus me gwaha ka bayan kurabir nabbi ibadi timan ilahu altokunne wahi kure basulati iskurwa nabbi ibadi kiya azab gwaha ke num bayan kurabir ma faafus mai maghfiratu gwaha ka bayan kurabir azab gwaha ka bayan kurabir hame ke ne khabar de timan ilahu altakunna angwa devare timan ilahu ke azab gadafododigun wa ilahu ehna non uslub qur'an bayan kurab rahmat gwa ga bayan kurabiru ibadi wahi timan ilahu altakun denge bayan kurwani sifen ilahu ga zat fulai ilahu e azab gadafoda wodigun wa ilahu lobe izzat rahum Allah subhanahu wa ta'ala kodum wantakama gada kirit wantakama hawantakama kibriya wanto kam gwa kalgon men filawalto puri gisse hingach ilahu udutaka bin ufedde gotuga wahakaya hen udu ilahu ge ingili fulal labba wahakaya arushi ge bodu wahakaya kursi ge bodu wahaka kalgon men mi filawalto kiya ehem viruga ilahu kamaka tanaka nuwata echchaka azabe uqubate kadalu ba hinduga echen eye ilahu ga hadratuga evve sechchikam ga nuwa itu Quran Allah subhanahu wa ta'ala angwani wa kadhalika akhdhu rabbika idha akhadha alqura wa hiya zalimah egotare Allah subhanahu wa ta'ala rattan hibboni erashuga ahulware andiyawer vejjikam gawanam in akhdahu alimun shadid am kashore kalange azabuge hippewun ei veendeni vi gadafadegen wa hippewum gave ekan ekalange azab devani inna fi dhalika la ayatan liman khafa adhab al akhirah ei akhiratuga uqubata biruganna bayaka alamate gotuga ibrek hasilu kurawani ibrate gotuga Allah subhanahu wa ta'ala rattan halak kurane wa qur'an ga bayan kuraf etebba rattake Allah subhanahu wa ta'ala halak kurumwa lobe izzat rahum Allah go uquba tanaka ekalange fonu back kam gwanama echeka etane ekkon halak we fanawage hingada e ilahu iradu korebe warakan etanen echen halak kuraba Allah subhanahu wa ta'ala ge milkiyatu gawani huriyata kechebes kainatu ga huriyata kechekise ilahu ge fahulawan e ilahu ge junudunge wama ya'lamu junud rabbika illa hu kalege faanu ver raskalange lashkaru engige nuwe e ilahu menui e ilahu echchaka amuru kurabima ecche deke kofa wadigen fiya mihege deke kofa wadigen fiya aisabu ferigin ilahu ge kofa ge macha e ilahu ge makhluqata emihe ka meduga ruliyanna pas udutaka ebin emihe deke ruliyat malaikatu emihe ka nafrat kure enaga washagen wa alutakun ene nafrat kure Allah subhanahu wa ta'ala kofa wadigatuma tabawada e huriha takechigge loibba e nafrat bina afawani Allah subhanahu wa ta'ala emihe ko russumai fussumugumach em algon men abodes visna fikur kurambi Allah subhanahu wa ta'ala ge kofa wadigatun e ilahu ge azab algon menge macca naannane gotaka algon men amarute bettet bodati rattaka farubataka bintaka eta mitam bani Allah subhanahu wa ta'ala e ilahu ge azab fonwa ala qurbaf admi ge emme haram banje kamage algon misalan che nukta ke bay mihun
mīstakunge ruhun hodumattaka man Allah kofa wadiganna abaykanta debakure eenage verimiha grussumattaka ofihu gawle ofihu gahunda enage boss nuwata enage ma chamur kura miha eenage lobi hodumattaka eenage ruhun hodumattaka Allah haram kurwa fa ilahu ruhiwad nuganna kantatake baraga by far enage ammiha gruhun hodum by far enage firimiha gruhun hodum by far enage washagen ule mismihunge taida ruhun hodum man Allah haram kurwa Allah ge kofa wadigatun hori kantatan ene bakure emin guru ruhun hoda emihunge gaatuge eneki wara muhtaram wara qadarwari wara lobiwa mihekkamga umattaka mihun wara ginafara mikala kantatakure e by far bunana mihun tikamaki Allah subhanahu wa ta'ala reward nugannawa kamake bunima hadis agun men kiyawa e ilahu ge azab hori kamake bunima ilahu reward nugannawa kamake bunima e ilahu qiyamad do meka bas wahi nukurwane kantatwa ka bunima bunane erun den kike mihun bunane erun den timanna wazifa ada kura tanuga timanne wani kinenge timanna go ofiyo ge verin timanna atere dekeni kinenge timanna ge firmiha bunani kinenge angin miha bunani kike yemikala baawar kantatene bakore man Allah ge kofa wadigatun hunna kantatu seenaga farwalenne Allah ge kofa wadigatun ekam ge ilahu kofa wadigen fiyam koba to natija ki ena ebe ko russumattaka e masek ekkori ofiyo ge veriya ena emiya ko russumattaka masek ekkori enage firimiha anwata amimihaya ena ebe ge taid hodumattaka ena masek ekkori enage washagen tibi enage supporterunna emmen Allah subhanahu wa ta'ala ga amur fulugo macca e ilahu ge kofa wadigatu macca e emmen ena nafrat kura kamakam gawegen ena verimihas ene nafrat kuran ena kammiha firimihas ene nafrat kuran adi ena ga washagen tibi ene taid kura supporterum bes ene nafrat kura mihekkum gawegen danikam ena e huriha qurbani note huriha kamen ena kuri e faraatoge lobi hodumattak Allah ga amur fula ena nukiyaman terivi e faraatoge lobi hodumattak ehennames akhiru natija ki e huriha faraate e Allah subhanahu wa ta'ala ge hurihod nugotumuga macca emihunge nafratu binawe gende huriha takecche huriha emmen gaatuge eneki nafrat kora mihekkamuga wegendi hamegote algon men ge gunawantaka balalis algon men ge low by far Allah haram kurechse bala hive elolab by far e lazzat hoda den low ebede algon men ge du by far Allah haram kure kankamuga waaga dakka hinge boye du eggodaka maati rendu ema dakka hivwan dulal libe lazzate kalecche by far ibawatuga waaga dekuma comfortun Allah haram kurwa vechi aduwa hive comfort wara foni lazzate libe kama comfortuga edun ebure algon by far mistake haggotaka aragan algon men atu adi nubakanta dakurmattaka algon men defa hingafe bade ennos mi huriha gunawantaka algon men lazzata aram hodade man Allah haram kurwa vakantataka aragan e ilahu kofa wadigan vakantataka aragati ma kobato natija ek algon men ekko qiyamat do algon men ge faafatoge difauga Allah taala ga hadratuga algon men ge kamfe waaga dakkaneto algon men ge lo algon men ekko waaga dakkaneto algon men ang algon men ekko waaga dakkaneto nu e huriha takejge lazzata aramattaka Allah kofa wadigatun ikhtiyar kurima qiyamat do insana ge gunawantavs insana dekolo waaga dakka wa tukallimuna aydihim tibamihum timan ilaha waaga dakkane tibamihum attake waaga dakkane adi kobato hangando algon men ge hangando algomana dekola hekide eidu ena bunane wa qawlu juludihim lima shahidtum alaina emihum bunana emihum ga hangana mukhatabu kipe aharmanna dekolatiya hekideni qiyametto qalu antaqana Allah alladhi antaqa kull shay e hangando bunane Allah mukhatabu ko dannawane huriha takechbes waaga dekkum qurdanakan devve ilahu medo timanna menna waaga dekkum qurdanakan devve emedu algon men echege lazzata mase kuri huriha gunawantake algon menna dekola hekide echekam gawegen daane qiyametto riwayat asave Muawiya radhiyallahu ta'ala anhu Aisha banha fono vi city fule e city fulu ga lifa mewani timan kaleg faana fono wa dibwa she wasiyate liwaf e wasiyatu ga
ma digu wahatake nuliyubach maneke kuda kuru wasiyat ekamaku timan kalek wana faida qur'an wasiyat timan kalek wana liedebwa fono was den Aisha radhiyallahu anha Muawiyah gufana liedebwe wasiyat vidalwani salamun alayka kalek wana salam hutte amma ba'du yafawdanne fa inni sami'tu رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هم كشور تمن كمانا أدو السيمة نبي صلى الله عليه وسلم حديث كرباتي من التمس رضا الله بسخط الله كفاه الله مؤنة الناس الله سبحانه وتعالى رسهم هود متكا مسيكورا ميها أي إكما أقولك ميستكون أنا أمدوكا كتم نوره كم كوجن كم غابيس إكما أنا كوريما ميستكون اينا ديك كيتم رولين كم غاوينمس ايكمغا الله غرسو متتيبه اينا اكن قرا كم غوانما كفاه الله مؤنة الناس ميستكون گه كنتتن الله سبحانه وتعالى اينه فدا دبانت එමිහින් ගුෆරාතු හොඳගොලෙන් ගව එමිහින් ගුෆරාතු මලාමතෙන් ගව එමිහිෝ කේනෙද්දේ එහි තරිකම කඩාල මෙහොරියාකම අල්ලාහ් එනෙට්ටක ෆුද්වා දබ්වානෙත අලගොන් මෙ බිරුගන්නනි අලගොන් මෙන්න මිහිෝ එහි එක් කඩාල ෆනෙත අලගොන් මෙන් වාහ දක්කා මේ අලගොන් මෙන්න රුලියාස්ක ෆුස්මුන් බොරව ෆනෙත අලගොන් මෙන්න දිම එච්චි ගවා ෆනෙත එමිහි කුරිමෙත අලගොන් මෙ අගුවටි දානෙත ඒ කොංකම කොග්ගෙන් අල්ලාහ් රෙවඩ ගන්නවා කම කුරි මේ අලගොන් බලමාහිගා इंसान एक्कम गावियस इंसान के विषय आगम जाम आएगा इंसान एक्कम गावियस इंसान को पुना अकम इंसान का कोद्दे को विज्ञाम एकमे कोद्दिनी में एहन इंसान को एने देख रोलियन को विज्ञाम मेहुरिया को मीना फुद्द दे बुरान तिमन्न पुना के अदार एने कंत तिमन्न कोद्दे न एने कल दे जे तिमन्न देने में एने दे वजीफा तिमन्न देने में एने दे खुया खिदमत तक इतर बस तिमन्न देने को पुना कंत कुराश में इंसान कीने तवानी Allah subhanahu wa ta'ala rabbu tabaraka wa ta'ala grusse hoda mase kurima miha ko nurhigen ene ko gellumettawan miha ko ene ko gellumetto deveni kochitene maduwan ema aishtufan miliyubani mistakunge nurhuma ekos Allah ge russe hoda mase kura miha mihunna ena detere ko ibadatu horiya kame Allah ene fudda devane ekamaka me beruganna kanu je waman iltamasa ridha Allah bi sakhatillah ومن التمس رضا الناس بسخط الله الله سبحانه وتعالى غريهود نغتما وا كنتتك اراغنගෙන් මීස්තකුන්ගේ රුහුන් හොද මසේ කුරාමිහා ඒ ගණෙක්කොළ අල්ලාහ් රිහෝඩ් නුගතස් එකමං එනා කොග්ගේ මීස්තකුන්ගේ රුහුන් මීස්තකුන්ගේ තායි හොද මට්ටක මසෙකේ කුරාමිහා වකලහු අල්ලාහ් ඉලන් නාස් මීස්තකුන්නා අල්ලාහ් එනා හවාල් කුරවන් මීස්තකුන් කොංගම දකොද්දේ මිස්තකුණ එන බලීම ශිෆා දෙවෙන මිස්තකුණ එන රිස්කු තාසියම රිස්කු දෙවෙනතෝ මිස්තකුණ එන ඛියාමත් දුහ අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා නරකේ වද්දා නිම්මේ මේ නරකයන් එන සලාම කරවෙනතෝ මිස්තකුණ එන ගෆා හුස්සෙනතෝ මිස්තකුණ එන රහමල් ලෙවෙනතෝ නෝ එව්වෙසෙච්ච මිල්කුවගම් වා ෆරාත්තක නෝ මිස්තකුණ ගෙන්නමස් අල්ගොන්නන් තෙරේග වරක් ගින මිහුන ඔලිෆෝන්න කමෙම්මි මිස්තකුණගේ තායිදා මිස්තකුණගේ රූමා මිකංකම් හොදු මට්ටකා algon men jahani maddi hisab algon men calculator ko jahani maddi hisabe ei ekamek kurun ei deenuga harankamek kamuga vies harankame ilmu war vidalwes ena visnani mistakunge taidu gina mihun ene taidu quranuga gina mihun ene support quranuga gina mihun ene waran halellawanabe ekamok emme faw natija ki kobat ena balihaluga jedu ena datihaluga jedu adi kobato allah tun ena dadu ena faratun difauga waaga dakkana ekakos nuwan adi duniyega evada miyakun nikametiwe khudu eenayan ekamge veen ihsas kuranje halategga duniyai eena wakiwegen dani kobato me da algon menge terega duniyege tafatu mashhur fannanunna lawakiyun terinna emis miyenge harakatta gammoli sarahaddu harakatta remiyun waaga me kobato मीदु सागुन में दक्का उलनी एबेक तारीफ को दक्का उलनी अल्लाह को रुस्से गोद मट्टका मसे कुरी इमामुन्ना सलफ सालिहुं के नबे कलुन्ना उम्मत खिदमत को दिवावती बड़े बड़े बेकलुंग वाका अलगुन में तारीफ को दक्का ने नमस मिदन ने इबादत कंतत को उले निहुन की ए वगुती कमे गोत गोन्न कमे हिसाब फरी एक निमिगेंदन ए फहुवा आइस्टुफानो मिसिटी वसिय निम्माल वाफन मीस्तकुन्ना एना हवाल कुरबाने अंगवा
mistakun ayna hawal kurban hisab ferin ena amilya ena kankan kurjin Allah subhanahu wa ta'ala du kollabanek ena mistakun hawal kurban kobato algon men halataki Allah algon men kankan ballwa wadi nugen algon men ehiteri wadi nugen algon miyeka hawal kofiyam ten kobato efede miyeka halat kiha nikamati miyekam geenawan efo idaloni wassalamu alayk siti nimmala wa nabiya sallallahu alaihi wasallam ge me wasiyatum me siti nimmala me wasiyat nimmala de waake war muhim asasi de waake bayan kora algon men muni hayatuge manhaje goten ikhtiyar kus fudeur dewa mistaku nuruhumay kus Allah go russam hodan ulenya mistakunna ena detere guru huriya hajatak Allah fudwa deba adi mistaku ruhum hodan Allah reward nugatun ekkam gaves ole miha mistakunna Allah eme ka hawal qurban em Allah ge kofa wodigatun asaneti e ilahu ge nurussam awman libidaneti algon men warboda samalo anje kommi lobe izzat rekhon algon be insanun ge waga dakkar Allah subhanahu wa ta'ala farubataka begotum wahi kurba foni mistakun kaleg faana suwal kurwana wa yasalunaka anil jibali faqul yansifuha rabbi nasfa farubataka begotum kaleg faana eben suwal kurwana kaleg fan vidalwas e farubatan Allah subhanahu wa ta'ala kuni kurba funfun kurwana qiyamat du emme amrufulen Allah ga amruful awma ekko muli kaunu ekkon halaku funfun wegende muli kaunu ekko ira handa taritaka me huriya achen halaku kundi taken hem buragan dawa Qur'an gon bayan qura den kobato eilahuge okuba eilahuge kofa algon men insanek macchak dimawejjam kobato insana galat idakkani bodati makhluqat tawwa bodati chigawa kenama sedagedi halaku fana kurba lobadi zitere hum Allah subhanahu wa ta'ala azab ge waha ki Qur'an ga bayan kurba fone ei hame ke ni kuri zaman to genga puri waha ke agumna bayan koddo maqsad genu ei agumna ibren hasil kumata bay me onna hiwani ei mihar den wedim fekka dene Allah ebes komaka azab no fonuwan den ebes be ko halake no kurbane kuri ummetten Allah subhanahu wa ta'ala halak kurbi mi ummatuge nabiyya ei rahmatuge nabiyya wima Allah subhanahu wa ta'ala wodigum fa wawden ei mi ummen ekkon azabukun halaku nukuramu ei Allah subhanahu wa ta'ala kalanga nabiyya debba fa khasiyatan ei rahmatan lil alamin wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin alam tak rahmatakum ga menu itimang ilahu kaleg fa nufonwa menge mi ummatuge nabiyya ki alam tak rahmatakum afanu nabiyya kamuga wima mi umme ekkon halaku am muqobatakun ekkon halaku nukurbana kan ei Allah nabiyya sosan debba fa khas wawden ehnya mi ummatuga faafa kora me nati mennu mi umme me meotik algonum balala ma hinga Allah subhanahu wa ta'ala halaku re ummati lut baga me honnaki Allah fitratuga labwa fa usula khilaf me jinsi ghariza fuddun debegema e jinsuge golun ei ebamenge terega onna rasmi golunkamuga mashhur golumekkamuga hada ekamuga macce bodave golum be me onnaki Allah subhanahu wa ta'ala kinata muhammad kante kuref falamma jaa amruna timange ilahuge azab ga amru fula hinduga ja'alna 'aliyaha safilaha erasuge maccange farati mange ilahu darajase wa amtarna 'alayha hijaratan min sijilin mandud adi narakaage alifanu hunu koraifawa mashige hilatakun ebame macchati mange ilahu ware wesse musawwamatan inda rabbika legfan verskalang hadratuga fa koraifawa alamat egotuga wama hiya min adh-dhalimin biba'id e azabaki aniyaverinna adives durgawa kamenun Allah angon rashen ekkon mufassirun vidala tafsir be riwayat ga asave lut baga ga mehun qawm Allah subhanahu wa ta'ala amru ful malaikatun ufallawika furata moduga tibba malaikatun erasuga ule kutta echi goa adive hisab illa rabbannu jesse miya devati Dead Sea al-Bahr al-Mayyit araibahum mekiyani evves dire echenne kane gotagoti lotufanu qawm mehun ulun tan Allah subhanahu wa ta'ala algon mennan ibratakan ngoti etan dakkawaf medus
hoda mihun bunani ei evves direchen uletane nune adi erasuge e kanduge adiga eheri emihun ulon imarat ka achi ekol kolum fennas rang ekko bandonjes koda koda wagot kole Allah ga amur fulai kalaage makhluqat tawge awas harakat fenna algon me dolun durin tsunami Allah subhanahu wa ta'ala ge makhluqat bima kiya ilahu ge makhluqa ilahu engeve gotake godane sabab Allah mederi kurafan ennames sikunti kolege terega etan has kilometer ka daturko etan has mihunnege furana ifagen die adiwesei ki durugawa kamenu algon men mikala komme inzarek gewaha ga anneero algon men tereng mis mihun ekidi madimalo nikume mis mihun na counseling dinum ga namuga mihun na kanka visnadinum ga namuga Allah subhanahu wa ta'ala deva mikala inzar takum ves mihun ge visnuma fikura khiyal ifara kuram ekankama ke tobi kankama ei ebbe salage mikala kama gulum hori kame nonka mis takonna visnade mase kure Allah algumana fonova inzarakun algumana inzar nulimu obore badnasib kama kawat faafaga garaqo tibe e faafaga sobun Allah deva uqubaten ames eves algono mehedeni kule kule kama evves kala gadafadavanta ilahegge baren neti amille tobi gotun hinga kantattakam qabul koggen ege faatuka forifawa evves kame nikkama qabul koggen algon men ulum anikka vessama kuriga ulum gotan hama ehuri gota e speed ga algon men kuriye gendene inzara evves belmen neti ehin tibba anikka ves Allah subhanahu wa ta'ala ehin azabakun mistakun halak kurban tobat izzetere afon tobat izzetere uktun azab ge duhuga ves e qawm ge mihun salamek kuraka mihe kuna qawmaka ekankaba horehe neeru keenetto horasseleni Allah subhanahu wa ta'ala azabagen fonuwodu malaikatun furtaman wadagati Ibrahim alayhi salam gat Ibrahim alayhi salam gatan ebefulu wadagati insanuge surak wadagati ma Ibrahim alayhi salam emihunna geriyeka achi katilawa emihunna mehmandari adan kurein evves mihagu farinu kulubate ka efan ajabu ehin dekka efan engi wadage malaikatun ebekon dannawani timammem fonuwegen wani lutu gufanu qawmuge mehun halakurawas lutu gufanu qawmin halakuran fonuwe malaikatun emme furtam Ibrahim alayhi salam gariya wadagati ma Ibrahim alayhi salam lutu gufanu qawmuge himayatuga jadal kuran fette yujadiruna fi qawmi lut ay Ibrahim al khalil Allah ge mituroi jadal kuran fette ki wegen to qala inna fiha luta e qawmuga lut e budne we dannoni qalu nahnu a'lamu man fihi aharman nenge kumbe qawmuga tibi jadal kurum difa'uga wahdakum semme fahum vidalwa ya Ibrahimu a'rid an hadha Ibrahim tikan huttawala was tikame noane kallege faanunge veri rabbuge azabuge amurfulu atuwejje ekadden first sen ebbes kame nabiyyi rasul khalil mituren nonane wadagen azabuga qawm bandun jesse Ibrahim alayhi salam Allah ge mituru aades dannonik kakatto ihalatu gaden e mituruge bas Allah subhanahu wa ta'ala qabul nukrabiru din kaako ge shafaatetto ilahu ge azabun salam ko deanna Ibrahim ge faadenge huttala artika aridan had ane farata ge him waage dakwa ashtiwa gnu dakwa Allah gamur bul azab gamur bul atwech adi kobato malaikatun e qawmu halakuru mattaka wadagatima Lut alayhi salam e kayfan ariya wadagatima Lut gufanunge qawmuge mihun nikume e fahish amalu hingam malaikatun e bekalun tibbe firiyenunge sura e bekalun nakos fahish amalu hingam mihun eduni dannone tiban kale fanu anghenderin e tibiye emihun burani kale fanu ge aharam beenon kan Allah subhanahu wa ta'ala ngai no tufane ke fana qawmuge mihunge tereng iimanu ahulwarin goyage nikun oda anwast ekele fana gambikamalum mis garakoi mihun teregawe salamate noi azabu gamuru ainduga nuhu gufan darikolum mis garakoi mihun teregawe salamate noi nuhu gufan jadal kurem faumus ekele fana vidalwe tufanu kante nimidiyama dennege Allah hadratuga ebe ilahu gawdu ei haggu waude innabni min ahli timange dariyai timanga ahulwarin terem wami ke bela gawda ki
kalege faanu ahlurin salamek qurbanam kiwe timange dari garak wegen diyei Allah henge kike qala ya nuh innahu laysa min ahlik e nuh ei kalege faanu ahlurin nunek innahu amalun ghayru salih ei nuba amalukum ulum me kabarum tereba me فلا تسألني ما ليس لك به علم كلك فان علم لبيجن نوا كما تيمن إله جدل مكرواس عيسى أمفريجن دنوني نيالا إفادة كنكم ركاتير الله تعالى واضح إني أعيدك أن تكون من الجاهلين جاهلون ترى نومت تيمن إله كلك فان نسيه ترى واضح أم نوح عليه السلام يكمل كبا وداك لوبت إزت ريهم الله سبحانه وتعالى عذاب بيك فنواني كلية كنو عذاب فنواني كلية كنو إله إتباور دوه مهلة دبا هم قرآن الله سبحانه وتعالى أنجوا فني تيمن إله إنسانا مكرا فافتك إنسانا مكرا أنياتك أمهم بمغا أوردن تك عذاب دبا نما وقتون عذاب دبا نما ما ترك على ظهرها من دابة بمتيغا هنغابغا وليما إبسيچ دون كروا ألغم نغ إله عذاب ألغم كرا كم فافيكا كم أننوا ألغم نغ إبسميه كو بو مچ جاغ بمتي هنغا نوله كيت ميون تو دنيا ألغم نغ تريغا شهاده كيان اسلام كمغا بونگين مي قومغا ألغم نغ فسگنغا ولمن دني مسكيته هونكم قبله هونكم نيگه نماز جماعت گوئے کم نینگے شریعت قرآن سنت ونکم نینگے نویتا کا تماغ جاہل کما نینگم گتریں اللہ بدبست رد کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرسار کرے قرآن فرسار کرے ہم اڑگون میں تیرے گا اللہ سبحانہ وتعالی اینا دو کرب بابا ehuri eilaw egam kam balla awdigam nuwati ennu ennames ilmu war vidalwani allah ihmalu ilmi enaya imhalu kurabbe egmanigi fas kurabbe walakin la yuhmil ehne kamoke kalaange dunu kurban ihmal ennu kurban ena fas kurba du kurban ekamo du kurban nohippo ennu battawan komme sibega allah subhanahu wa taala ena ko ba debban he algon men allah debba fursatu ei algon men faava kuram darugas uredemun darugas algon men niyumet debba battwa hona muhlatuge fursatu ei emme nurakkatere fursatu algon men salame samalu anje fursatu ei e fursatuga beenu noifakum ganama den allah ko bangama algon men kite macce den ufala dua kuriyas allah dua ijaben kurban irat kurbiya den nareka algon men baha dakkani kihinen engeni allah subhanahu wa taala tibaya urihod nugannawa uni kihinen e allah go ko batun azabun algon men salam bani kon gota ka algon men kantete ko gento hada wa subhanaka allah bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.